Kausischakl. Maluila ng mamang masubela, Senator Inabo. Mas kumamati alam magyon tin metia mong kukmos mga tabi again maklabul gul nga relel do marara adr belaw wasya mle trul tial budget belaw al sira senate mal klo lumila rang mamal mol ringin mo sebel oitet mil metia mang direct gida madangil wasya garuba ka Mr. Wilter togol time lorut a budget rablur belaw direm le soma malmem do meset tial yosang angar belaw guk po dereng setri raul de swiro matreteli gire la kabelmentergit nga kamakambes di facilitator magi gora di oliter gumiro si al sumong gora mo nya karma mara duration el altal sigang el di kong erkamam gidim eska erkamam senatora omdasolo luase tianga malkulabul gul subject to kora budget Bawera lubon nga question and answer, may ba yung modersi olyon merkaw. Bols emel other three tial yosang ang arablur belaw le tiak klabul gul mergi der roguy. Bols edel gorang ari aklaw madangira adro rengas. Idire ko obo mergi ko olyon lo dersin mara Mr. Wilter, maguk ngari ang deswel giren. Nga makambes ki mo rengas gi mo to ak karma bral. Yung era do mo le malung ilar mam mo emel. Makatatal dia ako magi medina siya malmasang di tiatara nga elem ya mama proud ka mo sa emil gongel mestiang it mama but tokol time di mo lingi traraat egal among ngero ngeder ka ul me telor ma magi mal appreciate ka congratulate ka ya ol yung number ka sula akmal merenga kotakmal merenga sulela Mr. Haruo Wilter kadibel olol kol lo kere gile la budget kidam bangalil waseng marami involved ra biora budget ra before mang ngaring sel gora special interest taring mang aktir kal mal mere ngasule lal no sabel invite nga kal mere al yeta sils makada kuk mo o talgibel smoothie budget tarigi mang akti mal mere nga sule me former Senator Toribio sel dia makaman mering latol ko rin former Senator mal masaula te alal kuk mo sabi kalmay kam makambes hopefully ang mosbel mo talgibel المديدة sa the sweat al basing ngarang tilo para budget ma ako tetel budget ulto da mle authorize 122,434,700 sel authorize embalgulak mla se akabalmenta recognize lo se igel hallo spelu do do gumangani au do den gire dar ma budget al morse il 122,434,000 le se git sel el blad identify el needs akabalmenta lo se mosfer se il klungel di because do that the 112,498,000 ikada dimlo appropriate sel da appropriate tembalulak mla se kada ko ngel wase ga gid ludo da motwo seyir klungel audo del 112,498,000 na ye gid igel blood identify wase revenue sources ma funding sources al available al gid sab edlo to da mang appropriation natin lokme del mo mother say appropriation natin ilun mo 112,446,458 may say kita klungel latul tabdi el mo ofandra budget el al rak ya arad onda selwasit ya mal klol budget gil nga newspaper Mr. Kasole wasit ya tara ko toklol budget kaya gidal ako toklol budget al balotong tiya government dilu se tiya kal maral tokoy siral kasabak la covid ra 2019 mat 2020 sila dotob da gelu do dra covid ya budget tamlo nga rak medal 120 samal mo 140 million ra time lakadamlo otob da although the COVID and mga seorarat mas show vira blue pela mas seguida me tara ko toklol budget
mang sehid al 112 million ya tedo bo ringi 54,567,708 dollars mora executive branch. Sektula sing mora executive branch eng mora aigel ministries. Mang executive branch ang aring office ra president, ma vice president, ma ministry of finance, ministry ra state, ma ministry ra human resources, culture, tourism and development, ma ministry ra education, ma ministry ra public infrastructure and industries, ministry of justice, ministry of health and human services, ma ministry of agriculture, fisheries and environment. Ti mo ay se luwasay base ra igel public hearing Senate taw tabadi ako tuklo el budget ra kunda sa history ra blue bela mora a ministry ra health and human services leng agi imle authorize ra 14.3 million appropriate ra 13.9 million mlaringi special kimle increase ay roguil line budget item ra sila health and human services di taraklo al Senate tamlo malaswaringil wasa lakadakat makli ang mataar basul ospital mang 2.5 million na blel authorize ringil Kelulau mat maklila ospital appropriate ra 2.1 million. Tel special authorization na ikagida lang with ringin tiswa kalway salwasing kada appropriate sa gidal 2.1 million el mo purchase and install a patient critical medical and surgical equipment for the Palau National Hospital. Mang sel dulwasing igay kada mo maari mo o sab el mo ringi igel mo put makliaw grul mo ngil igel koram la mo utal equipment ra those pa ringi mga mokrar patients ay gida dal makut mok lamat tiamal mo di improvement of patient health and treatment for upgrading equipment that will have significant impact on the ability of the Palau National Hospital to improve patient health outcomes. Mang ay gagi momdas sulwasing include ay gidarwa air condition system, oxygen system, water system, laundry facilities, hospital, cafeteria, medical storerooms, ay kakitali gerowil those pe el mga mokra guru rar abal mutal mongil ale kama mamlo ra a chairman ra health committee ra senate alil asya babiel mera committee lo asya hospital ra gire dal take care ni we took that very seriously ma president ta senate malgor senator salwasing nga hamlor hospital lo bangal ke kalmaw gurul talgibal mataar basul rarungu alla katobor hospital desa ma senator samlor hospital magingila kamera kama marokul senator samli ana island amlo visitor hospital ma angel acting hospital administrator angili kama mo mesayger rohuil ngara al sel hospital al daparang urulen di kada west hindi tigel adalo biora omes mang agi mlo mal aswara sila sa hospital kita gide dal al change ring mang ay gide dal 2 million na 2.1 million na mal di more sayid hindi seral may sel budget al blel submit ring president al may eng mlarngi ngara al sel authorization na 2.5 million il mo mga tmokra ay kikidar hospital. Mang since a minister matiri kalmira hearing emlo present ay kikidar needs hospital eng ki ulamdas lo sing giram ng maya audo don mo hospital. Mang kidam tangi former senator Torbiong
kidam lora COVID mang lumakatekat tal ospital am asang COVID mang wal kura mil oy tayil kura talanting raw kuro hit kidam malo spema waya direk sira COVID kadam likat trabajet rakabal mental el moriora el mo sabi el DK loan or ADB provide the funding el morakabal mental mang segi dia ulang gira del gira del direct taigel available el financial resources sergid el mora kut maklia hospital mang hindi kadil hospital a Ministry of Education na atire el gimle authorize 12 million appropriate 11.2 million tinggal malklol budget tamlora Ministry of Education leng kirilom arabooks markong ya ministera dire kal luluay sa mase tos pe a $500,000 mo o maaraging ang lirarangal ka wal gurana mo uta gingal dire kal tigal mi karel ngal gagirel mi karaging ang lir ma agi ultabdiya a cloraudo del dire kal mo o make sure it en ngaringia PSL gingal na school markong adire kal food service programa ministera dire kal aisak maseng namo tribal mening la aralakal tira provide breakfast na lunch mang sel budget del blel kangering 1.2 million natin nakal enough mang agim no tabdiya 1.5 million al tira kal mura igay ma Bureau of School Administration na dire kal mutal additional arala luma utilities sa ngi mang kuran na mora pa operations arala operations hospital agi dire kal top daw dal mora Ministry of Justice make sure and sab il ramula relir mang ay gidal trill ministries mal meklo increase al morning mang ay gigidal ministry sa wal ngilayak klo tial ama federal gimul letal gibel increase ra budget ni make sure ng sab edal ol nga self food security program tira mo talgibel sab edal produce sa akalitar at Kelulau mang sigita wal ngot te top tial budget mang sel amount 55 million ba almost 55 million na mura executive branch mo cover gigit all ministries igel el rest ang funder saygid el revenue source mo funder saygid el executive branch amos terniya au dodra compact tagiro hulu dodra compact ilang ngarnya awal kaldel talang tangilaw daw dra compact ay imong sel 15 million el compact trust fund dal gida malaringir elang el tibla to laringira ngara mo sel signer sel 2010 compact review agreement eng lo matago parcel wase hindi mo sa gida imo ludo dra compact el 15 million a year dollar ngil mora operations budget dal gid markong ya sira the negotiator tayo hidal kuk 2023 compact review agreement ya amarigela gilngel waseng mo maskita 20 million al mora operations mo support the operations sa kabalmenta sa walbol direct economic assistance na Olbiil mang Minister of Finance amle lo explain mula say since Amerikela mlako ngay makadam la sign na compact review agreement kadam ngil ra Congress Amerikela pasra budget well provide the funding at tagi del compact review agreement targid ya Department of Interior mlako ngil was sab edal withdraw sumong mo dekal to da budget Amerikela sab edal mo wayal stop gap measure Department of Interior mo allow gidel withdraw ay gelo si civil amount from our compact trust fund well gutora di
mo sa pedal fund ra budget kita al FY 2024 es la mga gel funding na compact and where the return na gel do the morsel compact trust fund git mang baser sa gid ya a minister sel got al FAA ringi al meya dimle 20 million al stop gap Department of Interior funding ang ringi di mam sera al meya budget in wayal because of the salary increase ra a national government ma state government and not talgibel nga ba budget ra kabal national government executive branch by the amount ra medal nga 2 or 3 million al di mora salary increase ma sige ta dire kalmle tara increase nga ra al sila executive branch budget mang hindi sira ki momeser segi de ki momeser tial aigal baby ra measures nga ra al sila budget and dikal sa pedal di ko ngir sel 20 million le sel local revenue kita dire kal dir ka 55 million 55 million na local revenue kita project ngi a minister will may sell unrestricted local trust fund ese prior to COVID ese kita number ang 17 mo 80 million so that's the amount of revenue local revenue lalbol tipus mang awul makadano malaralo na ADB wat kuramlo provider say kita lo ngasang sila revenue because it was 70 some million el medal mo 80 million net drop lo 40 el ang namral mo 50 mo 55 mang sige al level ra local revenue agida del breach sige del gap lo bang tegi del 20 million ra compact trust fund mang agililu tal ngwad at 10 million ngul to olir sige del 20 million ilwase igesab ela sil mga ya compact trust fund ikada mo sabi edal pay bakara 2 million leng a number letial pesel al compact review agreement ang nga 20 million al mora a general operations ra kabalment and din direkal nga niya 10 million al mo mangkatablal sa COVID tial budget include ringi sel da dulwa sing debt service el 6.5 million seguida direkal kaya blal sul dimu portal ramalela budget mang agi direkal lulam dasalwa seguida mo partner ni ya the drawdown sel pay ba kargida 10 million al mo kaya blal seguida bol cover ni direkal funding al ngartel pesel compact review agreement a 5 million for infrastructure maintenance fund ma seguida el CBS el 5 million ngir el ang nga 2 million el al sel 2010 na compact review agreement ang nga 2 million ang compact infrastructure maintenance fund ese nga ring sel matching requirement ngi 610,000 mang Olbiil Kelulau dire kalmle al selkal provision kadul tabdiya 2.6 million el mo mga tmokr hospital arguk selikrel tial adawel a Mars maulolel al goram lamo itut ma ay gerogul air conditioning system ri ma gerogul cook ngatial building itself al wayal gora lamo umakita conditioner ni mang a requirement ter say hidal funding al ngara eungela special revenue fund section ra budget awase kadot tabite hidal sel 2022 el maintenance infrastructure maintenance fund ngar eungel sel 2010 compact agreement al mga tmokor hospital hindi tegi dal 2023 infrastructure maintenance fund ang aring segi dal PSL 5 million masegi dal PSL 5 million na direkal sa PL mo mga tmokra hospital may infrastructure nga aring agida dal maintain ringi
leng self provisioner ngi away al dulwa say ay gadi girel mamat mokla gel infrastructure ludo dram rigel at tilo del mamat mokla ikal amdang li hospital gide Mr. Haruo Wilter was hospital gide am funded by the Mirurni. oh ka mirurni ya mang kung sigaw do del mo funding makamutingel ba siya neudo da marigel may gagid ludo da wal qualify el morsegid mang sel doctor da gagid aquí ulandas lo say tungul mo 10 million malsab edal cover ay gagid ro kuil expenditure ngartel gider hospital may gel gider mga tmok masel top da budget trago da marigel en malsab edal cover ay gagid expenditure sa mora hospital nga silkel budget may gidel sab el qualify el mora a funding ramigam sige daw ul magi imle mutal edra 10 million el compact review agreement funding el mo parta stopgap ending it's identified as wayal gorabal said lesel dangay gel esludo dra compact engire del mamanga dai gidel el tablong el 20 ma 10 million mang sel bol mo da kay hidal sources of funding el rokui en sab edal fund 112 million 498,000 mang aklol partner sa hidal el special revenue fund sa hidal ludo dal mo of mga mokra a structure hospital egel rogwil other budget items dimlek medalos issue except their sell amount ra salary increase may gel mal special needs el present ra rogwil budget hearing mang kamdinge sera el dulwa sedo budget hearing lo bangela state government nga kamal mle hesitate mak aktilwar senator sa sendiak da do kiring lo bangela state government te di insist le ulamang yulonda selo seng lagi de lo kiring lo bangela state government ngil man neklo increase sel el budget al mortir magi koram le concern leng agim le concern len dire kal batokol state government ta dire kal me audited financial report tarni mga tarane partra hearing agil bangela agil garira public auditor me dire kal ogera astarus ra gero audit reports mang seragi po mo hearing lo bangela state government yakmle malas malde gi po mo ogera audit report ma question cost mga rangkel we stuck to the budget mga budget hearing aktiral malmlo hapil was ethical governor sa mal they presented their financial report Michael the needs they have ethical malmlo sure was saying they need girilo spe audo the operator state level ethical malmla mo song sa budget 30 yang one example state orior yung mga state orior mal namong aryo a local revenue ringi lamong song sa cell operations sa state orior mang anyway sige dawal ko ra arang lela budget Michael boards commissions judicial branch Olbiil Kelulau independent agencies other agencies education assistance Michael other appropriations Michael ay make up ra half ra budget markong ya mostra other appropriations 5.6 million at 2.8 million na ringi over 3 million na ringi amlo ra PPUC elmlo subsidize ra alma sewer subsidize ra aring sel subsidy program material nganyo income martira 20,000 a year sa iral alpea water aral mama tengkirtir atira kal mlaring special project girela PPUC mo brul ya taraklol appropriation arse atira kal mura social security mo continue sel $50 sa lola ringyar at ya
Aigel restra other appropriations aigel guradi imora Pacific Games, Festival of Pacific Arts, Independence Day, celebrations, COFA Review Office funding, ma aigel alu almora outlying states, ma amora ngar along mamoray malige. Egel mo 5.6 million illegal gora the other appropriations. Egel rest egel the regular appropriations. Ma kumdasak na gora cover segil arangalela budget. You know agi gora malmlo ay daira mora state let lilutal increase niya house. Sel blel submit niya presidential mle increase niya by over I think it was over 3 million. It was about a little over 3 million. Ya house al mutal edra 1.3. So state block grants increased by well over 4 million. Akmed mo 5 million. So sige daw ulmagim lotal gibel la ida liwasem lutlong ngatil medio. Ding mlo diakal. It was one of those things al diakal sabil ko ngay ma one of the things el dirikal Senate amle salo asika da makarang ol nga siya small business mang most of el move el mga niya el recover from the COVID-19 pandemic emergong el move most of el restructure alone at dire mo move go back to business. So a compromise I guess they gave in and we accept their budget and mora gagidale state block grant and when we did that time lagi de akmlo kata baby ra budget al mo make up parcel amount tal hindi lakal enough although and then tira ko ngel wa se agi mo fund ra agi mo nga se wa agi mi karel business nga nga problems ni lang so seguida way al kura arang lela a budget targit and it was a long process and thing I guess yung ngungil manip to ka hearings and thing kung das yung ngungil like katwa to ko ramal lumesa nga I guess maral needs that we kiret al fund al FY 2024 pang hopefully ang sabihin mo economic recovery basis for our economic recovery. Hindi ako man sa uli senator akong dasang ko ramal lumila so del tel budget ra el altarak di kami kunti la ruba kami ko mergelil lulbang kami maralahin yung mga masubo ngi ko klo otio kam ko otio de sume Mr. Wilter tel budget ra belang wasin ngarak lumionel mga rakuntil marang sang sel mga ram le model dia kagote manumi dorena sulela senator malo trang me kendi kola virga telgibel mimle during na hirin ak momda sunil toy ling selgu ko senegara adorura budgetra 25 years ago oya serate mila trustatory mela literal system avinilura anamrigi actually mang base rigi mga suba ni betla and legal basic principles oy umdalena budgeta mosul bara adal dong adreverti sel dong mara executive Michael Bloel mo odo mesan mo wala problem rarat between other ablu mara other government ablu ngarte gi vertora budget mo mol gula bek toy aigel bolorula government tamo affect rara maigel sorira arab mo affect ra aurela government mang mal require blok patigar ni ra aigel ni gisera ra guru talu akno mutiring nga singgirel mangaria umil adulo gyo hiring mga mara adal maregal amo matangilo sara adal gimsul bertir ngarani usti emergong meti adal ablu mo bolonil wasa government triki mabovi misol o ni tamne sorni mora point modu
while dula sing mo imbalance sa budget malungan mo rin ya problem say give at go el gide ver beklada mo maulak ko am libre sel program lo asi government tergila ngar level biang government sa tarablu e gillo speri vidol mitri ma o ngili tel government ta biang long retir abi talong retir ni PTSD o mai se ul mo ko revise la taxa si nagtiril ko ngelo asi se amal moktek hindi nga kamatingil mong saiki government o spare visional fund matitry reformer tial lula tax mo sabi provider mo tuludo ng morning mo musmel surara sekuktura isium dal sa so ismani bulit mong sa niya tayo hindi tigilan ko la vidri senator wasi ser balti color president el mira avec la executive magabiyo mai kom lo roi duni kal final copy kay bler sign ni so mo ko abi why so saying ngwarak lumila difference ni Medal pasyente. Ano ni sak mundor 10% din nga ko gel. Okay, Loro Babra o tira president Mloni. Let's put it that way simple. Let me say it this way. I get Rukebai Ludo del Tilo del Mora executive branch. I get them no education, la Ministry of Health, la Justice, Regel Becker Ministries. Amle ngario warsel mle authorization of president. Le president ta sera budget koleng nila ya ikalon tri other Rukebai. Mang mle setlo se oya gida mara longit for example Ministry of Health sel amount al authorizer ngi amle I don't know, maybe 3 or I think about 3 million more than the sel amount al bil appropriator ni lang dimla kaudo dal sabel mail masanga Ministry of Health maselul tabdiya olbira kululal edisyon na nangaryo or sayid al original authorization dimla katal gibo may ngalak sel mle proposal la president agi dimla ra al sel hindi gilurang sa giltingila minister was it tiamal critical need leng sergi para hospital we can seal was it tial trigel adalo mesra hospital was it tial adik medung en modikan sab el the oral building leng amar sa al sel la igero ko ilomo oil ringi awayal since ang akurat talgibal move tal foundation ngi may gel Rukebai lo mo oil lamo aroy tal main structure e bay lamo ula amar sal met mur tal Rukebai structure mang tal main structure adire kal namor ya amar stradoel mang ay gel Rukebai longit may gel additional ay gel handim le within or say hidal blel amount of bel authorized ya president sel moment sel submit la president sel misel amount of authorization hadi OCC ngi mesel الجمول تبريل budget the appropriate the additional sel olbira kalulal mlo appropriate sel 2.6 million ra ay gagidale sel ludo dramarigel el mora infrastructure maintenance fund el mo make sure ang mor hospital wa agidim le make sure president ta kasab el hu sayid el maintenance fund el mora ngidil ngot el project tal sablu bela wa make sure ang mora a hospital sayid adim le imol ludo dal outside ma audo dal mora social security ma audo dal mora PPUC ay gida dim le kaldel el appropriation el while outsider sel le kotlon tila president olbira kulam le so I'll make sure and continue program al mora SS ma aigel subsidy ma PPUC continue ma although dal mamot mokra al hospital agi make sure agi
i-appropriate sel nga maintenance fund man di kasi el mura ngitin what ang project mura hospital Haladik piit kaya gribe luto naman. So, yeah, kami mention na siya ang media dot survey sector appropriated amount. 39 million proposal appropriation of presidential initial. Rather Olbiil pas 112 or 113 million. 112 yeah By time, Lord President. Anyway. Oh, So let's talk about that appropriated amount of President Gloria Senator. Mang tial 13 million 12 or some million ang ari still ang senators yang fall within a cell authorized amount say gid $12 million nangyar say gid because a cell source a revenue identify na $20 million mas $20 million mali sa $2 million sa mga trust fund and put withdraw ni masel additional $10 million sa dulu tel mo malhan ni siya gid $10 million sa mo fund intended to fund that difference I'll mention increase Olbiil ang iluloliam on top of the president's mo fund sel while the nga unauthorized to the fund ni. Oh, okay. So, President ani appropriate 99, yung ma'am appropriate 112. I see. Okay. Sige. Mang ilang esel additional 10 million al giblem irmar ko ngira compact review agreement CRA additional funding el gimilul mora funding ra executive branch lengin nga ni hospital ma school ma MOJ emerong sayid el por self funding nga free sel local revenue man sa am global mo fundra SS ma PUC ma agil state block grant ma agil additional dekal nga sayid el CRA and then sel 2 million sel 2.6 million sayid el maintenance infrastructure fund el gimilul do oli mang ayay dal tablong walbol additional revenue no sab el 99 million and 112 million sige daw upload so sa revenue Kalau dari sila nga ako umis na mabiyar na president silbin sindrin el transmitter ablan sa ini nila lebone umis sa aulak mo ni muaya oble murei sa ay sila udo maktogel wasi sel FAA seguido el papel sera la mira al transmitter a budget el mira conmigo la assembly Kelulau 100,000 net change le budget a base seguido no así. Oy, sir. Ang sige dili Mr. Kasol. Sir 2 million el waya. Agi na change ra 20 motori agi lo 10 10 million. dolir. E marong irmar sel nga maintenance fund dal waseng mar hospital. Ndim lagi agi dal tablong change ra sel telephone. Kada mo itilang nga mal bili ato el gumbasun. Mal maral wa sel wa say. Dia kan san sabi del marulang od al toy outside the hospital, ma education, ma public safety, ma environment. Then national agreement. Oy, sir. Okay. In order to use other funds for local, agil, while most o malilay ka local revenue, gila ka nga raw di kami space, and gila will free up pa sa malay kaludod, may gil more hospital, ma public safety, ma school, ma environment, agilin mga agil kang pakfam. Oy, sir. Silin, say gila nga agreement. Ma-question lang agilin mga policy, sila commission ngil wasi. Dili kami mention wasi, although dal mga CIP, maintenance, agil, mora agil project, tulurulam rigil. I see, mention siya. Mga another restriction, agilin agil, although dal mga agreement. Oy, sir. Dia sabi de los pel mora let's say que mrulay karoelat maron ma ara connecting road na compact mora state government say gira problem tara dile malda face mongoy give ma question na si how much is enough el dollar americano gire tel compact agreement
nel sumo magandang auspe a local revenue gidol mo malela udodro hospital I question rapidly mlegi der mo kluase tela ngaraliu le tiang ngal sel gumes agreement ngal lela merigel merulai gegil matwi lebang lai ge tiga kalangira ge bebirato ada na kadwi dese yo Hindi ako dengar kalau ada kali Okay. Ako mas another subject. Hindi, let me just say it quickly like this. dia ka bilang le witness tela agreement teori Akong da samle basis ra negotiations nga man ni bato al gureng sa al gubanggela Minister of Finance our chief negotiator al masawda igel wal goramle igel wal gora ato da tel al datu seguid al datu awasay ngirir المسكيدة rent trabalwat at the same time el rent tergida girel enough sustain economy gid mang gida sila de sa covid pandemic al impact trabela kadami sa local revenue ruwep mang sel amount lo masكيدة مريجل wayal seguid el klungel revenue السلة بورنية متى رسول إن رويت كيسار جيد لين أقوم ده سات 2010 يغامل سيناتور يتوري بيون قد دريق الميلسا سيجيد الإمباكت ترى economic crisis الواسين دريق الملون عريو على local revenue من نقص سبيل sustainer economic level جيد من السلة دومس أجل وضوء البسكيت أمريكي لين ويا hindi ka dulu sa take care Haruo Wilter ma Ministry of Justice ma environment ma education hindi ka dulu ay tadi mas kita enough make sure kita dirga maring low rior kita dirga sustainability ra kaisar kita dirga ngaralit dirga kalung say tadi mas kit sel lodengel wasay abol mata arbasud endir ka ngaringi say gid el sabel sustainer gid say gid awa daqora amne to daral da tu le dirga lu ule tamlo ngey ngaringi sel language ra al sel wasay agil mutol go ngey makadamo ko pa kalmo ospe agil federal assistance ma grants el mlarngira before at signer compact meaning in sabi el most be ay gel bato el grant el diwaya the part of state ramarigel mang waya al make sure ng sabi el digit hindi kal dil bas kita enough al di mo ti kadorang kita dirigir el maring lorior el lom karoret tel kay sari hindi sabi ay kal bas kita maring al enough el good maklia hospital kita tel maring la sa mahal keluang asong sel hospital complain ar adal wasing dia kakaran dia kangrang dia ka beto ka dia hospital Hindi nga niya sombong. dia kan ta agil nglamo blakatak ra los pegolos igel mo logol wase amni peisa da do mulas biagi mo fully gi fandra hospital mo liabulismo environment igel ngala sila that means in giredro ngolora economic tilal togoa mimla memol milmas sera kasainara sel declaration of independence of Gireron to celebrate nira guran ekam le sahin lo sia irang asid mani ekamiwa omgorora government se amle etleta ma point tulgoni I hope am la mo clear tela do asi kida la bella di redom le fel rang al level mo concentrate ra iganan makmulo ay se o asi era da amerikela di redom mal responsible self failure le sera a gibom realize nga sera gurur sel gukme administration la toribio i gibom realize lo asi gidan namo kerdir ka kangal dreli gira economy dir kerdir ko pari ra galudo da amerikel federal grant maudu rampa emla bes sel agreement ble sign ngira kuan elangi agimle insert ra to lo sel bornia economic
study Palau, el bol start aulo. E given da unel montasi lil ding seble remove il modia. Sil agreement tablel dileering il mlo 8 years telara el diagal gangengi el remove segi del part leme el bol ma presidente Mosata mula agimne remove se rulil mo perpetual makle question el calcio bere e segi da dirgo ai serela giva ai dirga habot moklo motte kergi segi dal point amo sa al establishing e mergo anexo question maktidu le mo yo mal langani asal mergo atiagi kiu ma venir el am tial mal klor tiang awai alu lela another 20 years sen alimenta mulo e di regal al darira mulase agimul mol mei al sugum ngariani vergama masil ngarinya agium skumeudo vendel sumang sto sen ni agimala se atara tele nasul gidel mo mangalile talbati tau tu kai gidel to elanga a question el sogal dal question ang tol gidel korasi ni atiagi kido me venir asin mal tela ludo da dolar el adar velo tela basen tamol hospital matela mo school mat silgul gol ba siak malgora inclusive local revenue, compact fund, federal grant, agil dolay, Siabal, Taiwan, India, agil meskila udul. Lembiag gisa al circle budget. Ilang waya dorula tablol budget malube ya imorni ya kalau dongli. Maktidulikta me kami aku. Lecture budget la di mulko agil available fund doru. Diagal oya tera example hospital ada al dulu as kada mendengar lo as total population mo hospital antela I hope ngari segi to in kada mo bangli until we know that yakir ko as distribution na budget ada kalungi tal mal len audo dam lam mo to ke dia putmok lo len dia do da ai ka resources a problem hospital ra masel hospital ma problem ra ba mangala agil ko ma tela erkan system ma sele mangal oxygen system abia kal tore el al tora ko bi maluben ni el antai tiang amle problem ra olel mela le ngarinya maintenance ligire ngari hospital e bia kal ngari I'm sure sila mas hospital min lakbol merodong lirel arlang malubeng last year. Girel nga ni inspection na ikatoy magandang mang moso is ba authorization and more appropriation. Sige ba. Kan mo silbo mes etel budget lang nga rule mo kaduri act tan mo ni. Dia kal base sa planning malubeng base sa studying nga clear langaringin nga record lo asi require 2 million el girel mo la maintenance le bumda se ble te quiero ser toy en dia 2 million la mal di wat toda pension plan el ble 9 million el 300 million in those 25 or the years say give how much is grew a blocks el and the years ble te quiero makti mo yegi al girela lembase tel budget aulak mula sen direl dirgabulung la distribution yakmal sa credit ala senator ni kandak trairi lem batol senator sa urang sa question tiren ngalay kay gibul to it's a policy question ya the appropriation committee ra Olbiil Rukebai Kikuo special system magani avia kan involve policy view as hoy authorization ra president sala program ay gagida sa amal fund ra 2024 akliyan na sa Olbiil ang magdinya ang statement ay water agunmitra PPUC ng rule ay gel sa mura 24 ela mo muskara plan ra 10 years
we're talking about FY24, which I think Senator Mas Guillermo Rogul abang dia kabil abang PUC. They kaludo kadang ngin dia meant to be enough although they take care on fiscally. Kalen dito ko ra single tam Dubai to ko ngari ya ududil waisi. Tola ba oil nga. Aida budget say gira already. When do you apply it and then you finish it? And how much it will do for the people. At kaya nga kung may sangil budget, hindi lang ako rin say gira lo maraya. No? Kaya di mo iluluso kayo, ilulupong. Kali po na kambes. Oh, so. Hindi kami sa huli, Mr. Wilter eh. Soal di mortial, hindi, maybe adi, ngosong sa kamera kami di soal mo understand rin. So siya gito sa din karuba rephrase niyo kasi sell $20 million ngartial sa compactal may section 211F. Mas specific more four areas: education, healthcare, security, and climate change. Environment, yes, environment. Siya dungul may senator ang siyempre ang doktor kilo si telar tiang at popodal mo fandrang rama. Ano bang di mo rapat kasi kung tim lori wa siya ginding kada appropriate raw daw. Ay kasi point kasi kung mamarikan ramel may kasi kala si Bella wagi audit kalo kasi tial $20 million sa mal telar niya mo rin tari yan. Siyempre di mo audit ko. Yeah, maluwing question. Sila di mo rapat. Hindi ka duwag pa earmark or ngilwa sitya. Di ba sila 15 million sila di mail moral sila pa. Di kada di omen tel budget apartment rogi sel momen sa kada ngilwa sa health ma justice ma education ma environment ang alakra aklor tagi del budget hindi tara requirement nga compact review agreement ang girel nga ni audit. Masel every year ang gira del auto badao del dire mo fundra audit ma parte tagi del ludo da miguel dire mo funda ay audit sel la toda sel audit report tira release el reasonableness test el base gadawiri nerse yan dia le udo del ma PCC ma scholarship ay role education mang tadi mo mesa segi del rangal base tel udo da miguel meter seguir el general requirement niya girel lo meser mal ngaria typhoon mangirel sabel el mita gigidel cost so it's a general dial specific la set tel wanda lang tilo bad mo marat tel lu usar hospital lu dial it's not like that so hadi kritel interesting like tel budget ngaria ikele policy moral sila. Awan ni sila mention niya senator. Sel ngesul more small business. Siyang sa ako di elaborate on it kung ano sila. Sel ngesul makarabulong nga siya small business. Okay. Ready kung Marcel section. Oo. Budget kasi malmlo last tiagita mal gimul meser ngi el waseng mo o giredal gut makli le gama mamlora ang bato ka siobay lo ni tanyes e kal siobay mostling siobay ra other belaw ngi karel siobay legal ngara legal protected al siobay foreign investment act gida protect kal siobay lo se gilil di siobay ra other belaw mang let's just say adra ertamno marara ertalngi margonge o turist emla da turist elang 100,000 na loan ringi emar ko na mo 3-4 years da income ringi mang usually the loan at 10% ta interest ringi mang na mo spea pension ringi na mang example lawa say ilang 100,000 na loan ringi na mo 4 years da kalpet ta loan ringi ma interest ringi na mo 40,000 10,000 na rapid karak right marunong hindi na nga niya penalty, legalay, takatiyampe, makaskali. So now you owe the bank $150,000. Di karole lang kal siobay, boards of el pera $150,000. Mang self-repayment ringiya, amlamod ya kal
sab el meter ni lendir gadir ngara economic recovery mang still ang kalada kan sab el recover ma amal mokte garti de section akmula say Olbiil Kelulau authorize 500,000 al mol nga sewer tiga hidel adrasyo bay etel provision sa igel bekal siopay el mlelu sa revenue ngi by more than 50%. That means mlorio wa income na siopay ka by more than 50%. Yeah, revenue kara taraka de kalbulang lakra 300,000. Yeah, assets ka de kalbulang lakla value ngi 500,000. In sab emal morabang mesang sa hidel balsem sa hidel 100,000 balsem emar kong ito write off ay interest ay 40,000 may penalty emar kong sel al adult loan omlutal restructure ni abang kalmutal refinance at loan restructure tal al adal 100,000 mangkal siobay mo sab el wayal ngwa ba es loan al 5 years at term ngi mang mo sab el meet ay repayment ang mo sab el recovered yakapilmenta mo ngusegi del write off ya bang sanga udela bang kamabang kasabel continue masegi da mokte garingi apply mo rabe kalsiobay another provision say alzum kamlo make a payment taktal balsem you struggle them lo withdraw interest tarkara I mean mo withdraw savings tarkaw malubang mulba pension or kal mo mangkadar tal balsem gigi del Rahul ay dal problem kaya kadan mli apply mo interest ma penalty ay kay albol access al mera kabalment pas pelon ng zero kaw ay dal problem peril interest ma penalty sa el mo reduce sel al atala loan kaw so let's say kamle pera 20,000 I mean kamle pera 10,000 na interest ang sabihin mo sa dal 10,000 al mul minus year sel 100,000 al loan raw man timo 90,000 ito restructure sa igid al balance al loan raw mang it's to every business yun nga diaksal misadra tokora budget ni kundas komul mesara nitsra ablu rogir mangi sokal kora di mora bebirra apalasis ablu belo le koro o mesergi de sera omorura PGST dimla kam oit abu mesesel bilingra PPUC en mulmutra service charge ra PPUC te charge ra PGST ringi ya PGST stand for goods and services ma PPUC charge ra service e meriol mutul charge ra a tax sel service lo la tu mi it's a double tax se pala si makora di ni trabaho obliviuri sel lo sengela government vela last 2 years regular employee state national government am lo baba ududira $3,000 ra annually ya Olbiil Kelulau mal dia ka pressure Olbiil Kelulau sa the private sectors sel gureng sa tiang hindi it's just another political tool sel spare other Olbiil Kelulau ngira time ngira time sel abo spare kamam lang it's just the next year el albra ka kadang madra government this is a last budget year next year kita ngara continuing makbos se direkal ngara direkal palasim hindi kal MLD direkal miora direkal chairman wisen min se molto din imora issue gum tasme ngirel man mo ngila subul girel leng aigel result ay gidel rogil tokol dorul albugo bela di mo soldado senator albugo bela di out migrate al bela di mat el al September yakmlot chegra dio urrangak tangara 25 other bela mnadra achila 1 month yang ara doril ngal ke bela mlo soldado el angara 7 family ni tuod just imagine na ako na lang sa trial ngal ke albugo tel blat tamrula statistics el asel bonia se encura next year and 32% are voters bela kera bela and then it's increasing ngara ko o sengem girel se gidleng ngaka diaksal ngaka madingelo se komodu urtial to kora budget diaksal
mga titingak pa igargik cross it tial bela ko let the theater dora arangaligit galil out migrate igito po the last generation go akirtial di leng the more adra bela tuob and the more adra ngod blua mamran mo dia kal balance ila obora a restaurant bela rogui hindi ka imo restaurant oborngi titul mo ko to American hindi ka mga service. You know, dito di adrangod ulbulua cater restaurant rogui. Makora di ala ka mensiona ka di o the same di something to think about. Ngarnya at the proud ringin moment sir todra school sel generation gumiwe. Yara ata samrian mermi. Il arangal kal todra school in klol malara the marine mora. You know, something to think about. Kora malwasi. Kawa last month, malumang ila alman, diang last month. Yak milsing miul ngara news, el proud, el maas, almost akum lang wawandur the leadership of government bela. As a mother, siya kumda singil focus sa ngin subject. Makodeng ulwasil nga niya, gusto yung gira. Di nga kadiak sokan mortial tiya, it's just a mathematics kami ruling. Mang jak tila igisel mral ko toklol cancer na kimlara basil belaura eli ya afternoon yung laria health panel laria doctor yano ma doctor Quarte senator Quarte ya doctor yano detail statement la se gida ada bela mo extinct leng ay kasi weekend ko bakal morsira al ministra helda a doctor Quarte emle declara NCD emergency was other bela mo extinct ending well dim lakadasal mal al focus ending el al sizir dana moment as far as sel sempatol mige karel atamat ya tarir matamrira dir kakkey mangwaya kadana mo malakra rangal get mang ngora atti del wasay kita dim lakata heed the warning dim lakata ngutial el tol waset yang mal serious al health issue mang tirakal malgora ada hospital mal issue tira say selame ada namo too late namo dikal sa PML mut al late kal batangela ada recover mang artok tanga tirakal mal concern al girel say hidal wase kada makita health dergit edi kada kargik kal ngara hospital madodangel wase nga kwang kada di mong sel digya aldo ulel ma maral giradal mut giradal waset kal kopi taway al kora blessing leng sabi dal mut al mga kukaw ma atio ang mga ngikal emo de kadonga kal rastawang giradal lomes ngin ngar say hidal level leng kalbatang da uspe living food ang giral alive ay gal ang giral mga ringi select the closest to the natural state masel sum mga damay kal mal highly processed tal galing hindi kal sal sab ila batang dal maya nutrition ang way hindi kal enough nutrition ay gid mak hindi kadra health ding you know nga kam last kura sa batong we've been learning about health ever since high school el motodra college mang mal important tay kal local al kaleta dongang akmul bay say ya ulamang agi Olbiil kalola maldi ko nge kal salary increase la proposal president katamal mal al swaral wasay sel labol kurusi adalang ok sel labolo mesel wasay namotia ka angot rolel eng tati out migrate mang akong nasa hotel club to talel palasil gida face ringiya economic recovery kada makarangi o make kartel kaysar gidra udo lesel bol bato udo al sel mo bato udo sab el mergid ma family sergida mo o sab el reach sel comfort level el tira das morning ya hotel club to talel gida del remembering a standard of living ramarigel aulis ng harap
Kausila umang bisita ngalge memkera comfortable blay mga raungil blay mga air condition mo ngay gelungil kal. Kati merbela wel tula se mama memam dakye mo mesran ngalge kurio de marang gut makliya pakenge me marail mong ma family ka omul mo. Mang it's really hard to compete with that. Malaka the increase ra minimum wage ergid. Malaka the raise up ra standard of living ergid mo sa petal provide ra comfort ma aungit langar atra belaw. Et tadi marail. Tamal di marail. Leng even ngak selba bila kasahay lumak pa imam rigel makkey ma kuk mo diak ngarasyugang kuk mo diak urang. So because ngari tay dal option ergid sa petal mokkya rigel. It's an easy way to get out. It's an easy option out of mang mo tiyak blakarangut el mga tmokrap alwade do siga aldu ulela PSL industry rigi de dong isumuka klang rigi de the change rang because we have this easy option just to go live in the US. Hindi kalway gidra aral mo dang okle malasa rablay o mukod orangi o siga tangale o siga adwele mo sa betel kay. We don't have to do that anymore kada tilong gidra skogi marail. So maral it's a big concern. Yala kada improve our standard of living arigid and we lose our people. Mang kada maral I don't know the answer. Then we have to provide something better. Etiagi dakot el problem. Ses kumangal kada kal muguro rabelaw. Andak sel rongul mal connected al morbelaw. Nga kamno amrigel todra school eso kal kira amrigel. And then because ang lari nga makamata laging korak mal ni so kal morbelaw because meso kal oban tri leng ngoram le ngungil sel childhood ergid may is home o makata kada sawadal merme sel bolak sa hidal feeling mang dirakal bato ka monda ergid wasum hoda mo o siblings mo ka monda ra talgibel tamet rogui nga kakukmro lang aleng gukwayal bolak abling lekar sel utmal sibekal kering so bato ka issues ergid el gidawa di bado excuse doral because we have an easy option. Mang say the option al mokera marigela ngungil in a way ding direkal mal luuleng motia adra balwat alom karera balwat mangira dal dim garer ngalge de kada moda du ortilo settel baluang ara liv kita kuk na moteme del retire ngiril kuk ngar PSL الأذى الميل take over قريورا بالواد مقرين so دي سيدا سبق الدولة الجيل كل تيجي المرين البروبلم اللي كده facing قوم ده Pacific people are facing the same thing. Aratra Samoa migrate them Australia, maratra Island ma New Zealand ma. Yeah, we indeed tirget ka atra hodo albulun ma bulurir. المول مكي الوايجيد أدرى هوريبين مرة أدرى أبانغلاديش أمر مكي so كده بايجي ده الأس تبرتير من دخل مي سيجي ده maybe that's an option. It's a palasim kum das kampan sulang tial program Kausischakl ngarnya alas partringil akan besa dilbi lightning hours lightning round الأكبس كاتي أل مغمور سيل سوم السبجect ديال البادجت ما ديال غان سيل سوم I'll give you 2 minutes on that إمورا مستر ويلتر إمورا كان بس ياك مكلوب سبيد نيدي سبجect السوم را اس سيناتور اس mother whatever كمان مسؤولين يا I think mal subject الهم لي سوهل ملغونية تيرغل ديلي را مسيل بيلا ولا إلي you know, SDG, United Nations Sustainable Development Goals, number 5, gender equality. Aradir bela mal lomda salwasing they have freedom to be
go to school, be a mother or not, make a home. They're very free. The ngari basic gired el government kita kutmok moral dileng mo usap ilongal ka wa maternity leave, annual leave, sick leave ay kita kal available el mora other bela lower private sector. Hindi kal minimum wage mal ngariora private sector. Mang selway sa private sector yara ada either motor government. Di sumang miyo nga government ya kung utmok labros kirga we kamarolal mamarigil. Mang akum dasweng kadamal we enjoy freedom. Hindi self representation or sila government ate kal enough for women. Leng sel baby lak tire kal maringar nga ka ngarasenit. Leng masisi ang arit tigal sa alim pageo dalia maknital to ngire malti mang iya ura me mang iya luke ti kamdul mo arang aleng hindi kal nguk ti kal sa emel mga dadu ngarsay kita level makatimon mo ding akmalaw marang masing there should be more women el nga kung kares le sel langar niya ardil ikadame sa yeyidel gire la talungal mo o sa el labol ngaringitir tamo lalak lekir belaw o meel enjoy el ngarbelaw mang ngakamal ngara asenet endi se pora nganya temek engkin kalmura sears kirikal mo mesadal malek leng it's a stress reliever for me mang akmal suwakal kirabelaw ending aktir kal mo realize lo survey piram gi karera dil amal na mo bringer tira mo ngan kalan ka maternity leave and yet the congress ada sel pasar maternity leave bill dira kal sa pasar tel bill ng area annual leave ma sick leave unta ada dila ongal kay di kal spera sick leave ka pol sa rangal kay man giram lo mo hospital giram lo spera sick leave or hawal dira kal mo suwira family ka so ang nganya reapportionment yak malumdas lo say al sugumang gira da lolyang reserve seats for women and maybe we should leng hindi kal sab LD1 or 2 senators arti ilbol 3 or 4 malbol sab el ngarngi sel kora aguk ko sengel arti rada lang ok makat maklela tulungal el mosab el motmurtial policy decision matial bingel agay say ma audo del mora abekal talang tingila leng selapol masisi at tulungal kang mamsisi angal eng mo ongilera abuay marunga we have a more successful nation so it's really an investment tal kita dal mal consider seriously ma Zayida amal concern nga kaya kung tas if we continue to have a weak family system ese baby lardi la mal mo burdened with a syukang ma aptol nga klel yarangal ka moit and dire kal weaken ourselves based ra family kid ma gira the strengthen our family kita sumang suwadal kira balwa ta continue so kita man diswal duli ang man sulang ate yan saula senator ka udre Wilter ngara abis buso ka ya ngaga abi nga kaltua bachet maktigo ya toy wasi ya kal sur ilmu ni al sumo man ya kal bornia direction na ablul menol wasi ngara soal ni sel Gomez la umrole en Muay hablaba do sul da beber rato el breve establish la wole ekmula seguida soadan makara elang atol dorul el mora budget man in goreza program discourage agir out my province ma atogora independent mangara tora nuclear mangara away habla do bak mutul bakor del mor mutul murul mo sabel mor el toy man ngora de al plagatak wasi kira ko man mara ngara ma so agara de elang como menciona la factoriano ma doctor Cortina kami so happen
on TV nga gitu mga Nguay alolo ko wasi nsuadal mungile blame hospital and din dia kalsadal take care gid I myself dia kalsadal mruse gid makmil mo ay gelolo ko ingalwas akmlamos merer murtul mo sel obong en bebira time tukmla se kamla mo stage 4 gamna clear mendim dela tela buhiro e gidama de blame hospital was in dim la lo ala lalu mengaring ya udah mal diwaikan walaupun gira maintenance ay kal building mga mengaring ya orang ramo burura titil wasi kira ada may Indonesia dim la ka order maintenance morgi magdi magdaru askula hospital ngin mol marcha se moduru abes se gira la ng even mo independent gira la ye al utal to ser gumes hotel budget en dia la mo deita gigi activa la mo kodok mula se do ru abes hospital en vinga de umran ma se abes hospital mo te queda problema gira o le kodo moduru abes el blai e ala kamsira al sel wai gel ngala Taiwan mo Philippines American Hawaii Ingelta en di regal gerdi mo la referral abunda se giro mo ita tegal million la every gire like makpai yo mesra to ikanami e o magarngil hospital na schoolos men by dorura hospital in partner lo mangela triple sel hospital Hawaii mal uben hospital la Taiwan magbodo ban tri de dorur tal hospital mo medel waya referral the funder ni lo ban tri kid dol asier gid lo asier buk mane madri elo ban gather more sel time bla more sweden brula ge gide el bur mucho hospital tire tilo le bunda se gal modura bes hospital moita million e dia ganus gid el dia gartoktan specialized gid el dia mugadere de mama sa skogi mo la Philippines mo la Taiwan se gira agulgol ngil gid el budget e mal lo nangito lo sem luto mo review la timetable del budget ma sistem lo sperni legar direct ni mo regadra clogra midnight temrurngin mo next day book pas la second reading andol ette adururngin a 25 years ago e dir ngaringil to e man ngaringa bal the clear del budget o mo rungin de al gire dan mo ise al mutel tanga al analo siga udo au si siul adal murula pala sil lobat al budget al murula pala sil de al gire was blito gire moringa national goal ma pala sil orurungi o Olbiil ma presidente ma al adal chamber of commerce piligal no mesa omrolil era adal Olbiil ma appropriate goma tilo ba person tumula se ay galblam dunga sabela ay gire de al sabel miren buk moneksi sir to ay da orurungi ela kadabay kaguran sa hearing nga kamandim lakmi sa igeso nito hindi gamiul members hindi gamiul mo question na panasil gamiul ginil mo hindi question na natin lo se gamiul mo nam dang morulay kalto ay mga ramba alu men ngala require mo ray akti margo sa igida statement nga gambe sa abo gambe So, Mr. Wilter, sel, natara ko to sik el Klaulurior lamakat mok el arra tuguni au rere la Olbiil Kelulau tialurior budget hearing budget slash oversight hearing tiagal ako tal comprehensive budget hearing blade sangara so many years yang kablo oil interested a politics o mesa politics mang aklo mes jaksal ay kel ko ramna morngal ako dito telki bendi tiang government, state government, abortion commissions, mga agila sa mga. Regardless ra standing malung posisyon ka ra tial malapas ang budget. Di ako maral wasi sel tial senator samlo do okle o mga nga governmental may masel tial yar adal nga sila living room tir malu to meser ni ra den wat tir lo meser tial unfolding process ra arom te ergida ma aigal madara urior na government
am lakat mokleng sel ngiyak klaw el wesa wasi sel transparency ma awareness understanding ay kaltoy all clear mo laplo that's one. Number two, el sel sugum kad mo batang ay kaltoy and most of them you can ask the right questions. Mo kay gare raw rin. If you raise the level of discourse at your blue that's one. Number two, self-claw to tell hearing. Self mo tang liaw government, especially like state government. Maral suwag remain sa issue. For example, acting mga gobernador ray no. Serah malum la mereka akmar obis ayra wase buska aktir sel presentation ng kami. Maral balda sa challenges sa state. Aigel lolat aigel ko long term, mid term, long term planning. Mukha mo appreciate lo ase. Kato ko na di malagoy ka state. Hindi ka state actually ngaring ya audoswel ma aurung ulel el gire la government mar other ka blue improve other ka blue. I hope I hope that will bring it back al mema Olbiil Kelulau. Amo oil jakadil senators mar delicate sam tukuk mo kut maklia public hearing. Le before ang oil ko di ngarar chairman raigal house mal au ti ko tang mar ko ka esel lepas ya kita mau ka pirabil sen mem ka discuss ni bat ngaram le transpire ngaram la le tiginga la career atau Olbiil mo raigal mo government dia ka tang mal u ko ken sit ti den mera so tiya gitu proses sa kumdas yung tara ko to klaw lurere la Olbiil la to ko ni la senet lang kat mo krela ra sige tak mal di timo matra senet di kulpise ngage senatora di moltogol di olgum misra government ringi oliba madrid ratalamal mrura sila government. For example, ngaringa amlara news ra toptang al Olbiil challenge sa hospital. Ewadi libera news em oit. Ngaringa amredra bulis el dengilul mel questionable ababilengel. Edi mora news em oit. Ngaringa bulis el marijuana mar drugs edi mlori sem oit. Ngaka follow up ringi. Dirga ka ngal double girit te gidela. Sel cora society de keralsel a government tralla. Rogul toga lagad bodol tuirtial. Al sum ko tomelat malaga mo metel umulat malaga morba. Dil sum di adrasimbunga bring it up. Idiaga result ni akmo akwasi ngargera agamitira judicial and governmental affair. Ngargera kabitira environment ngargera kabitira ngara. Leng tialo sa dania kabesa agency ak maska credit ke chairman rawisen means ngiri titri rogul meneng awareness la society dire awareness la committee luas yung magaragim help tira makti urjra adal loreng sergid luas sel goto club el gur tiar rogil toil dosa dringil government tergit alla pomul tirak lalla yang aga nga magambe se balbering asulen garuba ke senatora agim dila ko lomo urtia ding clown adam magi me ere mongol ngul selkit bodos pe ere ngul me appreciate gaun mertiam ke patient other dia budget bela ala ko bodo ngalin dia ka bulgur git ila ka man namom dingel wase ngara milgat mo ko Olbiil Kelulau la ka a senator so they go look forward to next year was ngara milgat mo ko madabura next year nguk makara take it from there bagum tira Kausischakl makamamel other tial TV man bring asulen tiaging lemra anytime ngidil bol kuk swam mel nagim aitragaw is MLD kole nagim skaslat ko smada babira len club el gulaw rere sel tigingem lo asyar masa gidil mo o botogol morur trabalment tergid dura master kumbium lagam stopper tim ball run koman sular rogo yesya mal ko amne special
Kiombral was yang ngania dililin merkita rogo hadar Palau ko mas Pedro Rengas. Dorenga sulela senator. Ego man sulame igom seluk mel temela Kausischakl. Sula. Thank you.